يرزا الولي نتيزي وزو مس عبد القادر بوعزغين اس الاربعة 21 يناير 2015 السبيطر اس ذوان محمد نادير تمدين تنتيزي وزو انداريا الرانغل والهينس غفا مكي تسدو وذوين اموضان اكو ذو ماينوتي ديالان دي سين نسرابسات وين يتذاوين تيغزال اكو وين يتذاوين الهلاكات نداخل على ميدسين انترن دي السيرفيس وداوين تقزال يبان داكن ينول فاد السيرفيس ويسين يشي الذاوين 121 إموضين الولي نتيزي وزون يزورد التساويلات إيماينوثن يدي يسكشم سبيطراكين أكنا دي السافسين هي الهلاك غافي إموضان. Ce générateur, donc les autres générateurs sont ce modèle. Voilà, donc au fait, nous avons au niveau du CHU les deux centres 27 générateurs. Par-dessus les 27 générateurs, nous avons 6 générateurs qui sont à réformer. Et justement, c'est pour ça que nous avons inscrit cette opération pour le rajeunissement du parc de générateurs au niveau du CHU Mdir Mohamed. السيرفيس وداوي عطاني دي تشيلين داخل بنادم نغا لا ميديسين انترن الوالي ذي مدبرن ديال زان اروم كان ولا ندامك يبدل وذا من السيرفيس هاكي من بعد ميديلا ورقاينس لكن دي غني الوالي يبوي دوال ذي موضان ذي طبات يقدشن ذي السيرفيس هاكي. Mais c'est pas option. صحيح بس ويتسكني وين؟ إذا كان تيرزاكي نستقصد بروفيسور عباس زيري عندها يدي يغال غافي صنفرني ديالان ارميل سورا ذويذ ايفنا اكن هذا ديلين ارزاذ اش يدنسل خلال نخدمت لا ريسبسيون هاكينيا خاطر نبيد 15 لي جينيراتور لي مودياليز لوبيراسيون هاكينيا نخدميت على خاطر ديجا نسعى 27 لي جينيراتور إيكيلان اللي نوقاد يقدم لنا التقصياكي اللي نوقاد كمان مازالين جديدين دنبويان 2010 هذاك دونك مازالين صحيح دونك لوبيراسيون هاكينيا هذا شوت لوبيراسيون هاكي تشم دون لو كادر دو راجونيسمون دو بارك des générateurs, le CHU Ndir Mohamed. Quand vous avez le CHU Ndir Mohamed, il s'assigne le centre d'hémodialyse. Donc, si vous avez cherché une guerre, ça vous donne pas de voir d'une sauce larvaire, mais أدنى السنقص واحد أنا ريفورمي السادسون أدنى قيم واحد اثنين ولا ثلاثين أربعة لي جينيراتور لي جينيراتور كيني جديدين يدد يوان ذا جديد لا مرت نسعى ذاك لا مرت نكسب ذاك لي سونتر ندير محمد نكون نسميها سي جينيراتور ملتي فلترات لو جينيراتور كينيا وشون صار في إموضان إقلاقان سي لي موضان إكس عن لانسفيزونس رينال إيغو دونك سي بور لا باثولوجي إيغو رينال لان زيكني ما إلا نسعى موضانا كاين تشكاث سواء بليدان سواء على لي سي اتش دو بارني ثورا يورا بلو دو ترانسفير نصنف في موضانا غيني سرون توتالمون بري اون شارج ذا غينيا ذي سبيطار ندير محمد ولوبيراسيون غينيا تقامارد ازال 3 مليار ذنفس يتسوان لي جينيراتور غينيا وثاني دانيا باش كنيا لو سوسي برينسيبال نو سي بور اميليوري la qualité de la prise en charge des malades, le confort إموضنا يرنو نرنا نبويزن 27 يمطرحن جديدين 27 كينيا سي دي يمطرحن électrique avec 5 positions نرنا يزن évidemment لان des téléviseurs
يمقرحان ليكرون بلا نرند يركليون يقلحون وكذا السونترا كيليا لي طاب وكذا لي طاب نسون كون الدنيا توجور لوبيراسيون برينسيبال سي لو كونفور دي مالاد خاطر ذا كينيا نسعى شاك سيمان اون دياليز 130 إموضان نسعى 130 malades dialysés qui sont tout le temps pris en charge au niveau des 200 traguين دي مودياليز نسعى ميم موضين يتسسن دي موضان يوك الولايين تيزوجون نسعى ميم موضين يتسسن سي الولاية بومرداس برج مناي et à côté de ça تولم هن فيزيتي ديون للسيرفيس لا ميديسين انترن السيرفيس لا ميديسين انترن كاين نعاوداش تولم سواء ان تزدق ان انا نمطرحن ان انا للدرا وين انا للدوشي موضان ان انا للتواليت موضان ذين يوك ذا جديد لوبيراسيون كذا تسقماد 600 مليون تسقميه ديال السيرفيس لا ميديسين انترن وذاني اون دانونسيا بليك اكاكينيون دو غوغوراكين فيفريي ادي الشمار ذاك تفيطر ندير محمد ان سكانير جديد السكانير كاين جديد ندير لي هذه لي زيرجونس دو ميديسين اشي مي لي زيرجونس دو ميديسين باسكو لي ان سكانير دينا ذا قديم عندنا 10 سنين فلاس لا ايتي ريفورمي دونك لو سكانير كاين خاطر ما كاين في السواليم بلي كتيكوال ما يلي اون اورجونس الا قاس ان سكانير سي لي زيرجونس ما مولاد حمد بوت لومبيلونس لسامت تي واحد مال راديو سونترال تورا كونت يا اون دوموند كونت يا ان بوزوان de scanner aux urgences, il sera fait immédiatement sur place par nos médecins. Donc c'est l'amélioration, c'est d'aller vers l'excellence et la performance. Vraiment, dernier dans un cas, les réactifs, des malades de guin, l'hémodialyse, le programme, la PTH, ils sont totalement pris en charge au niveau du CH Indir Mohamed. Il n'y a pas de problème de réactif au niveau du CH Indir Mohamed. ديرنو اكوتي دو سكانير غينيا ادي الشمذا نيا يوتمشيت ومنقار ان ليتوتريبتور اكسترا كوربورال ليتوتريبتور غينيا سي ان اباراي يستخدم من لي ميدسان جينيرالمون ليورولوجي لي مالاد ديكسان ازرا دي ثقزال نسن دي ليتياس دونك تمشيت غينيا elle permet d'éviter l'intervention chirurgicale au moyen. C'est une machine qui permet de bombarder إزرايا غينيا دي ليتيا زارينا لا غينيا باش كاين في سين تهميد ديال الكرومان ونات موظن كومان تسا ازالت ماشي تا غينيا 5 مليار و400 مليون ماشي تا غينيا يعني الي اون كور دو ليفريزون باسكو المارشي يكفى لاتريبيسيون اللي فات لو دونك الي اون كور دو ليفريزون سور دي نيسلان لا انت ماشي نردي الشمل باش كنيا نناد وندنيا بلي كلي ساشي ندير محمد اقلا ان لونسي لا غراف دو موال ديال سيرفيس ديماتولوجيا إجلان دا غينيا ديال السبيطار ندير محمد ماشي تا غينيا نسميها سي لي رادياتور اكسترن ازاليس 5 مليار و200 لا نستعطي لها اداش ماشي تا غينيا باش كنيا اون فا لونسي لا غراف دو موال اي اون فا ايتر لو تروازيام سونتر اون الجيري ا لونسي لا غراف دو موال نورمالمون خدمت مصطفى باشا وكذا وهران انكونيا ولا كونيا نخدم ازاليس نخدم ازال امكان ام قرحان الصنف اموضانا غينيا اكسان لهلاك اذا من باش كنيا افالي بروندر اون شارج ذا غينيا دي تسفيطار ندير محمد ولا نطاس ماشيني نوسي فردي شمال الا ان ايكوكور ليكوغرافيا غينيا سي ان ايكوغراف دو ديرنيير جينيراسيون il service de la cardiologie ازال ماشي تا غينيا ليكوكور غينيا 1 مليار و200 مليون. Les coqueurs guinéens, ça déjà le service de cardiologie, c'est un service performant, c'est un service qui fait même de la cardiologie interventionnelle, mais ça a déjà 2 échographes, 2 écho-cœurs, ça va apporter encore un plus en matière d'amélioration de la qualité de la prise en charge de nos malades. En matière, il y a le service de la chirurgie thoracique, les équipements, les services مبلوان يعني l'instrumentation يعني نطس les équipements على دي شمن ذو السنة غينيا على السيرفيس la chirurgie thoracique et vasculaire مبلوان. Vraiment on a aussi une information. Il y a l'hôpital du jour qui est venu à côté le pavillon des urgences. نسعى l'opération planifiée initialement 8 مليار le ministère de la santé كان l'accord نضل 50 مليار تبدل la décision شملنا صافي نوغا 8 15 في 13 مليار. Donc le bâtiment de l'hôpital du jour, c'est un chantier qui avance très bien. Il va avoir un rez-de-chaussée plus 5 étages
Normalement, moins d'une année, il va être réceptionné. Ouatas aussi, les projets, nous avons lancé le nouveau pavillon des urgences du CHU Ndir Mohamed. L'enveloppe initiale, c'est de 27 milliards, 270 milliards de centimes. Nous avons déposé au niveau de la commission sectorielle du CHU, effectivement, au niveau de la commission sectorielle du ministère de la Santé. Et dans un proche avenir, on va choisir l'entreprise et on va lancer le chantier. Inch'Allah, donc ça va apporter certainement un plus pour l'activité des urgences au niveau du CHU Ndir Mohamed, au niveau de toute la Oula et toute la région. Voilà donc les informations d'aujourd'hui et depuis comme un bon moment. Pour le réactif cette année, nous avons consacré l'année écoulée, nous avons consacré une enveloppe de 350 millions de dinars, donc 35 milliards de centimes. Tous les réactifs ils sont disponibles au niveau du CHU Ndir Mohamed. En matière de radiologie, d'exploration radiologique, ça a été décidé. Tous les malades hospitalisés au niveau du CHU, surtout en matière de scanner, en matière d'IRM, les malades ils sont totalement pris en charge. Les malades hospitalisés, il n'y a plus de malades qui est transféré à le privé. Tous les malades, IRM, scanner, tous les malades sont faits au niveau du CHU Ndir Mohamed. Voilà donc les informations. Pour les services, la rénovation des services, est-ce qu'il y a d'autres services en Bien sûr, chaque année, alors nous avons le service de l'hématologie, nous avons le service de la pédiatrie, nous avons le service de la chirurgie infantile, la chirurgie thoracique, nous avons la cuisine, l'évaluation, on l'a créé, nous avons aussi la rééducation fonctionnelle, la dermato, nous avons la neurochirurgie. Pour le programme 2015 à Guinée, nous avons consacré aussi une enveloppe de 13 milliards pour la rénovation des services. Nous avons demandé aussi une enveloppe de 10 milliards à M. le ministre, soit au niveau de Mohamed, la dernière visite de M. le ministre, nous avons demandé à 10 milliards le budget de fonctionnement 2015 à Guinée. Donc nous avons lancé le cahier des charges pour faire la procédure. Merci beaucoup. لأنه كان دنيني السبيطار سدوان تيزي وزون رزون دغورس إموضان ماشي كان دي الولاية كي إمي ولاد ويد نبو مرداس دبويران لان ويد تداوين دقس الولاية تيزي وزون تسعة أطاسي صنفار لبني السبيطارات أم السبيطار أسدوانا جديد ذي ود فالي ذا شو كان ويبانارا ماذغا أدياليس العجلان نا أذي ضول واس إذي أريت وابنو بالقاسم محمد سعيد سكتي زوزو. Fonctionnel, il nous est arrivé d'envoyer des malades soit sur l'hôpital Parny, le CHU Parny, ou là même sur l'hôpital. Maintenant, on est le troisième CHU à l'échelle nationale de disposer d'une machine comme celle-là. Nous avons même aussi l'intention, l'ambition d'acquérir une autre machine de ce genre. Ce générateur, donc les autres générateurs, ce sont ce modèle. Voilà, donc en fait, nous avons au niveau du CHU de 227 générateurs. Sur les 27 générateurs, nous avons 6 générateurs qui sont à réformer. Et justement, c'est pour ça que nous avons inscrit cette opération pour le rajeunissement du parc. Celui qui est malade, c'est la réception de l'unité de greffe. Voilà, pour éventuellement améliorer y compris le biologie, monsieur, parce qu'on a été, donc la demande a été tellement importante et croissante, donc on a été obligé donc, de fonctionner même le vendredi. Donc le matin et l'après-midi. La journée de vendredi, on est fonctionnel. Des lits d'hospitalisation. Pour la greffe rénale. Parce qu'on n'a pas d'espace ailleurs.
L'espace à la polyclinique est identifié? Il est identifié. Normalement, ils sont des étages Savoir si c'est sa commune, qui n'était pas séparée. Donc là, on a fait des séparations pour humaniser. Le chef de service, avec l'architecte, moi, ils ont fait la proposition. Mais c'est propre, c'est impeccable. صحيح بس ويتسكني وين؟ Ils ont aussi en formation. Donc on a un groupe ce matin. On verra ça pendant que je serai malade. C'est loin qu'il y a. Ça c'est beau. Mais à condition que ce soit des études de fonctionnement. Chaque année, on dégage. Est-ce qu'il y a celui de Haram? C'est absenté également l'homme. C'est une première en Algérie. Généralement, les wilayas, les sièges du métro à Alger, c'est dans des physiologistes qui se déplacent à Tizi sur Alger. Pour la première fois, les résidents de métier qui viennent faire leur formation, leur enseignement à Tizi. Ils vont faire des services pour la médecine interne. C'est des difficultés internes. Bonne chance, bon courage et bonne année. Année toujours.